Mwamukiri magongo na mandwairo Ngayuri mbere tutingi hotu nithu Mwene nya Yakugeithia witagwo David Mambo. Aiga munene wakwa kwahana ate njetereire korona ethire njarie mundu riu. Riu ri ona kwari uhoro wa mama mbori. Wina miaka ukomaga atia. Riu atiriri. Uiguaga atia wibika. Ithe ndiakwire twari na gikaro nake na Njagi. Murariria atia. Nie nake na John Njagi na Kaigai turamwitite handu. Murariria atia aramwirire atia mwanake uyu. Aratwirire ona akere gutuhuka. Ati areterera ko ougo uga. Areterera korona the. Twamenya muna uti kundu irathie. New normal. Kogo ndiramuhe ultimatum ya mieri 3. Mundu cireke ri muthombere kirikaniro. Tonde njui atiri. Ndamuire thiko 90. Ndamuire 90 days. Ndamuire 90 days. Ni ndigihota kumuhe 90 days. Reke ndimwire ora mwathani iguru aramuona. Ndenda kumuthombera. Reke ndimuthomere kirikaniro. David Mambo. Wacha tusome maandiko. Yes. Maandiko marauga atiriri. Kata. Tathikiriria uria maandiko marauga. Na ndeto ino yothe twamirongoreria na tumirongoreirie mwanake witagwo David Mambo. Investor wa kuria mukuru-ini. Mwanake wina mbia. Mwanake murathime ni Ngai. Yes. No mwanake ukirite akona indo ciake ciothe aririage wika. Biblia irauga atia. Irauga atiriri kata. Thiini wa kuherethu inya. Muhari wa kenda. Ikauga ati na thini nyandikite. Aza. Irauga atiriri. Nikaba andu eri gukira umwe. Nigukorwo ni monaga umithio mwega wa gwitungumania kwao. Korwo Mambo ena mundu ngiri. Mwitungumanirio ucio tungumanagia ri. Marieri ri. Ni akirona umithio mwega. Nwanyita. Koguo ni kaba andu eri. Gukira Mambo gwe wika. Ndirukuona. Koguo ko marieri ri. Kuonaga ri angirona maita rita rimwe na nuthu kana maita meri. Ona kana maita matatu murathime ni Ngai. Na kioneka magakenerera me hamwe. Exactly. Tathikiriria uria Biblia iracoka ikauga ucio ni muhari wa kenda. Nwanyita. Ni undu mangigwa thi umwe noe uria ungi no riri mundu umwe angigwa na ndari wa kumuoya na iguru kai ari na haro mundu gwitwo Mambo. Thaici ungituika ni watungumana. Sikudaganyi. Sikudaganyi. Thaici unginyitwo. Utuike ati ni watwarwo borithi. Mabio ndi gukuhitha ndungiona mundu auka kurehera cai wa rucini. Aza. Gutire. No wina mundu ungi muriaga indo ciaku na wetwirie atia Mambo. Wetwirie atia. Toto tukunagera kinyari. Uri mugambo wa Ngai. Tithie ndiraria. Utole ugathukuma wegana niguo mwana kio ciari kio. Wina haro riu. Ningere. Andu eri mangikoma hamwe ni maiguithanagia urutaga urugari ku Mambo. Tondu komaga uri wiki. Mambo. Urugari urutaga ku. Tondu kirikaniro kirauga atia. Andu eri mangikoma me hamwe. Kiriga atiriri. Ningere. Andu eri mangikoma hamwe ni maiguithanagia urugari. No mundu wikari. Ake iguithia urugari atia. Mambo. Twethiri. No ukorirwo utonyaga nguruga. Uonaga urugari atia. Yes. Ni kirikaniro kiraria. You have to tell us. Miaka ino yothe tukuwi wi mung'ang'a. Urugamite uguo. As a single man. Yes. No aigua. Tatwiri atiriri Mambo. Tondu niguo Biblia iroria. Weiguithagia urugari atia. Taruna niguo kwina heho. Bia we na cio itinge gwekera urugari. Aja. Nikiriria Mambo. Roi by the way, let me tell you. Na Mambo no one tari itheru. Ndui eterithirie hau utaka mawandutu. Ndui kama wandutu etereira hagicoka hagiuma mundu muhiki na kuu na mugui. Akimutheca ngoro. Areka kipita. Aigaga ati muhiki wake ni cucu wao. Ucio ati amici undu wa gukorwo akenete athie gwi cucu wao kuria Karunge. Athecirwo na kamugwire kekwire akia moko iguru. Ona ti muiguaga. Utire mundu umenya hari atuikaniirie. Mambo. Turariria with examples.
ule aziguthire tugithie na mbere acha au hage no ethomere mambo na warikia guthoma hau uthie thimo 5 kwambiriria 15 Wewe Biblia ndirakwira warikia gukena mundu uyu wirute kunywa mai ma githima giaku Tioge gututanga gugu ukiwa ndo amenyire kaundu utaroi Aziriri kwani oro amari Nagithe Biblia ndathoma ne Biblia mwana ke ucio tutimuteithĩtie riu ri angia uteithĩka no igwa ni ndiramuhete nduko 70 ndina kimuthomera ni ndiroi mandiko macio me haha ndina muthomera kirekano riu ndiramwirire kurigana athuri haria turaikarite ri ona riu tie horo na athuri ni atwandikire atwire eigwithagio rugari ati aceri ida riri baiguo kwinayo Biblia twathoma inda yorotereria mambo David Mambo mundu atuine rwimbo rwitagwo Amomori na rucio ritu ni rwega gukira umuthi we mambo tatuhethirio tondu no korwo wika undu ithio tutoi gakuiguithio rugari to riu ithio iratukunja ugiukira ugakora munyitanite uguo na mutumia ona gakuria gari gukuora ndo ayo uri oete maguru Mwende exostara ngejereza mwendenya arakoria mutumia yake akimuhutia eni kama hutagi gutonda ri handu atarari muhehu agezira giete acia muhinde ni akurire na no amenya wira ucio no muhibwira uria wirage ndangitigira mundu tondu gutu mundu kyo we no ira mundu atire family business ya muhinde mwende exosta Taki tirado ate tumane chakaviro chona ni na family yako one family business one amuhinde wika munganga ukamasha mana yela pesi kisha mwakevete ebeza morana anazio ari kando emuhinde rutaga wiro uri Taurira ri na one mwana ke mwega muhoreri no ndukinyite makinya maria watigeirwo ni urathio ni urafacia ri watiwetereire murimu uthire tondu umite China ni uregwa tawe muthiru ona ku China kundu thirite Uri undu mwega angikorwo ni baba urakondemire mazeni takunyitwo ni borithi yes uri uyu ri ni wichonjo na nginya the deputy president ona kiana kondo muhoro ucio no ukiona nditi murano ya rumeri umenye he mundu meretie kindu arageria gutahikio gutinde kurioka goro uguo acha wewe na mundu kunyitete acha na gutinde kondo nderehingira we kondo nderehingira methie migendere yakwa yothe ri open atiriri thina uria ukoragwo iho munene ri ithio twina guku chini ri ithio tihota kumenya kiria kirathie na mbere na kura iguru no he kindu ungimeria kata arume makunyita haha ndaini nuona magakugucio makuguthithio guo nigetha wike atia utahike riu ungiona mundu ratengerio ri he kindu ameretie and they want to show themselves like they are men. Bigger men. They are not supposed to vomit. Well, they don't know that a fire can sharpen a panga. Laizio suma igere. Suma ni thege enwe ngiri muthia kameharuka. Amatio yugu. Atiriri thina ukagira ri na ndio ndakwirire kata thina witu wothe hari ukoragwo haria kindu gitagwo betrayal of trust we tugaikara thi nawe tukaria ndiru wega ukanjira hau muthamaki ni sonjo hau ne sure bet yo you count on me wajita ani ri Rwe no nginya ngithine jezikeni kazina jezikeni ukaiga ru hathiri undu ungi we ona uria weka gutire mundu uri weka thino na nweka wega guturirikana rucio rucine wona gwake ari ngakuona unyitite ki placard yo man sai mone nyamu ino rugamite ithi
Iko ila ndirakugoca gukugoca. Ito nwe kanya murameririe ri. No kinya kwethere arume. Tahika. Yes. No gutahika nginya tahika wariga. Kaura meretie gakwa kanini. Uranjira ndi chonjo nene ni sure bet. Wacoka wathie wajitanya muno thia amiteine. Kana man's best friend. Yes. We nawe ni ukuona uri ukuona. Get hold of you. Na ndikwira andu kiria urameretie. Ona ndikomera hena kindu urameretie. Ona we utegukiuga. Ona ndukuga. Kegwire. Ana ya utasema. Ithe turekire gatukoiga gati woi mamwikania uru we. Hatire. Ithe twena gukunja ndi guturionaga. Gwira gatiriri gata. Mundu gukona prakadi no ukutha mundu uguo wothe. Bururi uyu uri. Bururi maundu mekika wandu maine. Utuko. Ndio nuko maundu mekikaga. Andu a muthenya gutiri kindu mako moi. Na gutiri kindu monaga. Ona gutiri kindu monaga tondu we ukugucagia mirengeti au unyitete mukaguo wega. Mukome munyitanite ni wendo. Mundu kinake arairia agithie. Akeingiria mbia. Arairia ogwa akeingiria mbia. Riu maheti akaria cia muru. Aria cia muru ri. No nginya mukinyane maguru. Ugoko kanyitwo hau anjira ati mundu agakunyita kuma na thutha. Atiriri. Agakuhumereria nda yake. Ni uraiguire mundu gwitwo muru komeni akiuga ati mundu wa hurubaru ati ni abitire ire uria. Kihika. Susan wajirie ta gwate twari wingi. Uri. Muratore aku maina na Sir James. Eza wacha. Umara ini rwimbo rwa kiria. Your friend. Rwimbo rwa mara ina ndege. Ani. Redo ciongi. Akarura. Niwe wauga. Akarura anyeto. Niwe wauga. Tindie. Mulu kamenya na ugire. Ati mundu ucio wa hurubaru. Yapitire ire akarura. Na riu aroni aramubitire ire muthenya ungi. Riu ndakabitire Kenya. Nginya akimurikania mundu ucio ranyititwo ni amuririkanirie ati ni amuikeirie kura nigetha atuike speaker. Nikireigera muru komeni ni atiriri. Cheza kama wewe. Na you turn down. Oruma magere. Ogwo ragamba niguo andu angi magambaga me mwena ucio ri. Rire wari mwena uyu. Wari mwena uyu ungi. Ukamera magire. Nituonaga. Ndugeciria tu forget. Yes. Now you are feeling the pinch. Yes. You are in the cold. Now. And you might stay there for quite some time. Yes. Nena kialia vibrant. Yes. Mena mutura. Na mundu uratumire mutongoria tuhingire njohi ucio nake anyote akoya munyoti gutukira na no akamite ya covid munyotu take ndithie ndona anake dirame aka ni kiria Nairobi ni ramathiumbura akanite ramagia ita imagine. Yes, igatuma mutongoria tuhingire njohi na agatuhingire murakaru kwanja igire nginya mihaka ya Kenya andu gitoka bururi wa gukunyuira kundu kungi Kenya. Ani mundu umwe agicoka akiongerera ciugo ati gutiramakania wewe kwani we ni nani? Wewe titaithagia mundu yao ni ciana cia nyoni. Kama ikimwamba nake kuma igweo rira wagwatire mbeca icio na nginya riu mutwaranite mwatwara na borithi ngiri 40 na katari ti cia kuonia muhiki wa Nairobi. Aza icio ekire motuko meri unugano mundu wake no na kuu kwambata na kuguthie na kuu ngiri 40 ni ekuria kahora no murie wiki 3 no wa Nairobi ri ugakora akuhingiriirie room na agaikia nguo ciaku mai-ini na agathie na cabi uigua supervisor akiura murango gikahingĩrĩirie agathie na cabi agaikia nguo ciaku agatiga kũingĩria agaikia nguo arĩa mabathi tambu-inĩ augire atĩrĩrĩ ati tukiingia kwa hiyo nyumba mimi sikuwa nimelewa lakini mimi na hapa mbele ya Mungu hakunipea dawa hapana lakini
ile pombe tuliingia naye kwa sababu tuliingia na ile mziga. Yeye alikuwa anaweka kwa mdomo, alafu anakuja kwangu. Sasa ananiweka akimumunya nini yangu, midomo yangu. Sasa yeye hakuwa anakunywa. Kwa hivyo akiweka pombe kwa mdomo yake, ananipea na mdomo yake. Ananipea na mdomo yake na kwambia na mimi nakunywa tu. Nilikuwa nasikia utamu sana. Unajua sijakunywa jinsi hiyo. Takunizaliwe. Hiyo mimi kuangalia chupa nikaona imeisha na ninasikia sijalewa. Nikasema nijiwekelee kidogo. Nikapigwa na blackout. Alika hapo ndio alinitoa nguo, akatoa kila kitu, akaiweka kwa maji, kwa ndoo ikile iko kwa maji. Alipeleka nguo zangu kwa sinki. Akaweka kwa sinki akaosha. Alafu akaweka sindi ya kitanda. Sasa mimi nimesikia supervisor kiko kwa mlango. Mimi naomba tu anirudishie vitu zangu, kadi zangu za bank. Ama mtu ataziona mahali, tafadhali uniitie. Na mimi nasema mbele ya Mungu, hawa watu wanapeanaga hiyo pesa, afadhali waache. Zinaharibu watu na maisha ya watu. Originator wambugire agikara by the way no muthondeki wa kindu gitagwo kindu kingiria mundu kia mbere riu ekiri atiriri ndui no muthondeki wa mbere ndui ndakiri na kiwango na ndendeketwo ko content kiria juire githiari kiandike gitiathimitwo no murindi wa mbere wa muthabibu arinda riria rindire ri ndui ndori muthime ageikara akigwo munyamuno wa giroyu akirigiriria wega yes tondu wokirindite na ndagitukanetie ni tukana ndarite wega ya muringire ngimuigathi macuka mothe magiuka mutwe kugogiri mone thia thome kikane Nunwe mundu wa mbere documented in the Bible. Yes. Kurio nejo yaga tuguga karingathi. Ana na nwe wa mbere documented in the Bible. Tukurio guthondeka njohi. Muthabibu. Eni. Ndu yagithondekete wa iri ria riu yari pure. Yes. Itari ninge ni kindu. Ona itari twone nyamu ici ria ndingoingo. Ni wathondekete. Riu ndakinyuire ari ndagweciria na ndarite ndatire mundu wandikite atiriri ukunywaji wa pombe unaweza dhuru afya yako na ndetete mundu ungiatira muthuri agita muthuri makerore ari wika akerurite we wika akerurire we wika nuhu ekemogotha ya murikira wa ndachi haha murango ino wa nyumba ri akigwa oge akeinuka arigagwo ni kiekire ona kwezi athi akiuragia Ngai mwathani kangukua ndui ndaiguite ndo tokio ndanyuite ringi yes utie mundu anyuite ringi thiini wa thi gukiandikwo andu aria mandikaga ri mandikaga uhoro wa mandiko ri na aria matuiragia na aria tugathi gutuiria na twakinya kuria kwa Ngai ri ni tugeta nuhu aiguire atia Ita ihinda ta riri mundu ukinyitie miaka 30 akikunda njohiria mbere wikaranitie na nuhu muragia atiriri ati Ngai akwirire atia ate ajirie jake aketha vita ayoka muria atiriri no wagwire ni kurio wirake ngokamuria etajira wakiriria atia we ugeciria tu ati no tukanie mithabibu etuike njoi wakiriria atia wathomete ku wathome weciriria atia ndamboekete nikiundu ndatigire thabibu hau ngiuka ngigwa ikinunga wega acho kamukunya okamukunya guoko ndwagwire wikarite nake sawa